la mangal labi Moustapha Dieng est-ce que a wadi la Guinée wala medan mi wadi la Guinée bien vrai no min ko Sénégal ga mi jibina ga mi mawni be ay non sondu ko woni dowo haray hakkil mayru no salndu kadu jippo ka donc jinnaɓe an ko ton iwi nenam ben an ko ton aden jibina ga jangi ga kono mi yehi Guinée au minimum 2 à 3 fois ko Mali non mi haadi parce que menen ko Mali yembere woni ka amen ko men hay wobbe be ayla Dieng Pullo Futa est ce que no wodi wi mi ay no wodi parce que kala yawdo Guinée no andi Mali yembere ko ka jembe yette jembe men ko men laamoto non ton donc fo no andi Mali yembere donc mi do andi Mali malheureusement non Conakry mi anda dum mi andi hande mi do wawma halande piji di andanda hay américain jo anda Amérique mi do way halande européen jo ko anda der France donc no wodi wobbe hara ko Guinée kadi be jibina be mawni ton min Guinée no intéressé lan no way wonde ko mi halata ton ko pour goddo dirna dum sattay seda parce que gandal ko tati a wonda e jangudo si ona dum janga si ona dum yaha ka voilà donc non Allah wallilam mi wondi e andube ton mi yehi ton seda mi jangi kadi donc cende den tati fo mi mebi e fi famugal kam. Ok Moustapha Dieng mi weltanike ma ko répondre men invité on ko parce que dandi si goddo invité haray ko holare mo invité da ko nota gongo kali ko tawde on tigi no holli invité don on so on tigi noto Moustapha Dieng do men inna men me de weltani ma ben parce que côté jidi fo be memi côté Sénégal ga côté Guinée on nafi ko tombe uri be ardo be jodi be jibi ma do mais be liggi ke ma ligandanda horema hida way représentant de Guinée kala ko wodi parce que no wodi do bernda horema oui ko be Guinée kono ko inen be jogi parce que stay woni a woni Guinée a wolta soso a wolta pulara a wolta maninka vraiment haray no bon haray ko bandu ndu woni bandu Guinée ngo mais jijanda musika haray ko jijanda Guinée. Ok Moustapha joni la fala yow émission momi noddirma Moustapha no wodi dido bernda horema ko wombe ka ceye mineta Sénégal tum ko ben dido mi fala yewtu fimu no wodi iwobe kamen Fouta Jalora ko to be jibina be jandi be jomba be arde mun do be wonda e mun do seeda be accita debbo be labba goddo go be jokkodira mum be accita o daw tampa no wodi arobe do kadi wona do ha heba jonna be jamana do Guinée be nguma ko arata mo do wonda makko seeda ni wakita mo c'est presque c'est la même chose mais mo arda on e mo jamana da on e adana da on wona gotu kon no wiida be e déjà andi arugol Guinée Sénégal wona hande te on phénomène kadi wona hande te mi do welti posugal la question parce que on question ko question de société men dum kadi himen janga do e der société Sénégal ay ay wono no on tigi iwri Guinée ardigation na dum addana e ay goddo no sénégalais jo no i do yehi leyde ara do tigana bora si wona do wona leydi o tiganega à partir de photo donc hay ko dum don no wodi e Guinéen be no wodi sénégalais be ok donc pour min au moins kam jettata histoire on don ko be wata navetana bawo do andi wobbe i wayno ton ara romaga hota si be ari no wobbe ben addora e bengo mum dulumi day mum hota si ari no ga no après be wada ko welata Allah sa parce que no wodi hunde wotere mido welti dum joni gondo nyakko men duytike ande hari bawodo bi ay debbo Pullo Futa fanni ma honode ko tuma hebi modi warta fijude donc si debbo Pullo Futa fiji ça veut dire kadi no wodi gorko mo fijidata donc gorko Pullo Futa on kadi do e fijude wo tuma hebi beygo fayti so buri fijude wo tuma hebi beygo donc dinno situation non e weltaaki dum te normalement hande dina wona dina okkidum wona ada okkidum wona ciosan okkidum donc si goddo yi kamum ari a jombo yi jombo beygo be halfinima ma ko onon foti wondude ngurdam mo weli metti hanno Allah ettiri goddo e mo si wona no hatuma o ya tawte donc sa wi ton ari e leydi janinde an si ari do sen Guinée jong wona hoore ma tum fodda accude hakkil ida foti accude hakkil leñol mangol déjà famille ma on si ko jallojo si ko barijo si ko soarejo si ko jenje ida foti accude hakkil déjà famille nucléairement ida foti accude leñol mangol est ce que an ko Pullo Futa ko maninka ka soso ida foti accude ankil kadi région ma on est ce que an ko ma labe est ce que an ko ma pita est ce que ko ma non fi on dum pas be wi no wodi bibbe gosi be jibina ma der galle ibe wawi mawninde inde galle inde mabbe ha aduna fo nana dum
woɓɓe kadi no wawi jibinede e galle haray ɓe darjuno ɓe bonna darja famille o carrément joni ɗum kadi ɓe acca kadi hakkil koye leydi ɓe iwri donc hande si guinéen jo goto hoynama ɗo no wawi wasi ko enen guinéen fof hoyna si yetto diallojo goto hoynama ɗo si wona ɗum ɓe yi o waɗi ko annanɗa ɗum ɗon yaada e diina yaada e cosaan yaada e aada no wawi wasi haray o hoyni fof neɗɗon ko ɓe wiyata ko haysi a woni e nder suudu ma an ɗum tun a fota ɓortade ha laaɓa pos hiɗa foti hersude ɓandu ma ɗum yiyandu tun si wona jo haray ko se a lototo par ce que donc obligatoirement on tigui no ɓorto ha laaɓa pour wiwgol dal neɗɗon toujours si moɗo wadde hunde yo ndaaru ko arata kon yo ndaaru ko feƴƴi kon par ce que quoi qu'il en soit koye famille o yuri no wawi wonirde wo ko nokku goo o iwi yo accito hakkille ɓen no haray ko wiyete ko ambassadeur te ambassadeur noon no foti heɓude comportement mo annanɗa ko an jooɗani to leydi ma pullo fota kala wonɗo ɗo si tawi no jogori ɓeygu makko nden labama ɓe hoɗidi ɓen ɓe weltantomo ɗum ɓe daariraymo ɗum si tawi kadi ko woni wadde ko wona noon ɓe daariraymo ɗum ɓe daariray ɗum leñol makko ɓe daariroya ɗum hay leydi makko no ɓe ki guinéyala sona ɗum pol futala donc ayi ɗum ɗon fof ko ɗum waɗi on question ɗon vraiment yimɓe ɓe no foti ɗum accude hakkille comme no mi haalanma hannde noon ɓaawaɗo a yayi no ɓiya comme mais ɗum heɗen andi hannde wona e pullo futa ɗum andira debbo fijowo ko wonɗe yiwde fait de société ñande kala sa udditi journal sénégal si a daari ko fulɓe fewta ɓen joni ɓuuri fanɗude e fait de société sénégal e leƴƴi goɗɗi ɗi a nana e adultère a nani goɗɗo no heɓini ɓiɗɗo mum goɗɗo no heɓini tanirawo mum goɗɗo no yeehi keloyi goɗɗo goo ɗum fayda joni koye société malheureusement noon miɗo andi no wayno ɓaawo ɗo par ce que hari on tuma noon surga yagal menen ben amen ko surga yagal adduno ɗum sénégal hari on tuma eɗen andi guiné avec laamu Sékou Touré fof immoto no ara rumaga waɗa lebbi tati lebbi nayyi rema hotoya ko heɓuno ko ndeya toppitoyo mawɓe mum kono hande fayda sa yi sukaɓe ɓen ko 12 mois sur 12 à Dakar si wona ɗum a Thiès hiɓe sénégal ga ko nde wonde soɓe hoccitiki goɗɗum ɓe fere toon alors que Abdoulaye Wade haalno hunde wotere o wi dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu as wiyan ko jeunesse hombo joguiɗa mi halni ko peuple hombo wonoyta si wona ɗum ko peuple hombo wonɗa alors ko hande sa lantike fof yalti acciti Guinée ni te miɗo andi aroya sur le plan politique ko opportunité ji avantage ji ɗi Guinée jogui ɗin mi sikke Afrique de l'Ouest wona ɗum Afrique entière no wawi wonde ko woni toon ko ala e doula te ɗum noon ko jeunesse wawi ɗum gollude e wawataɓe wiide yoɓe jooɗo toon abadan kono noon kadi ɓe foti accude hakkille no woodi kaɓe iwri te kaɓe iwri toon goɗɗo goo gollata ɗum si wona kala bon mi arta toujours ka mi landimaɗa o sagata jommuɗo ɓeygu mum addi ɗo kanko yimo ƴammi mo ƴembi mo addori mo bon ko watta ha o acca mo o jokka goɗɗo goo ko tañƴiniɗa ko manqude giggol hakkude makko e ɓeygu makko walla ko manqude ɓeygu makko no waɗanamo ko duwa waɗandemo walla ko hon ɗum addimo waɗa ɗum eyyi ɗum noon andi haray no ɗuuɗi facteur ji andi dewgal noon min mbiɗo mbanti ñande mi hokkete sonnajo ɓe wino yomi ar ɓe wi par ce que dewgal ko weeli kon no fanɗi ha andanɗa si a ƴetta ya ɗaɓɓu brin almet ƴettira seeɗa seeɗa si wona ɗum ko weeli kon par ce que pour dire dewgal wela fi facteur ji ɗin no ɗuuɗi mais komi wawi hen jonnidde ɗum goɗɗum goo comme réponse hiɓe wawi ɓe addude ga si tawi ko kanko jombi mo addi mo ɓe jooɗo aduna metta si wona ɗum o yiya goɗɗo goo o fero mo adduno on mais ko ɗum mi wonnoma wiide na par ce que mi jaabi de façon globale kanko o fota daarude ko mettatama kon par ce que neɗɗo on ɓe wiyay hata ndaaru ko welatama kon ya ndaaru ko nafatama kon donc woɓɓe haray ɓe yahay haaray geggol ngol huuɓi sona ɗum ɓe yiya goɗɗo goo ka e dow labendi ɓe accita ɓeygu makko fimo laaɓa woɓɓe ɓen kadi ɓe yiya par ce que no o alamo nanande no fotinomo nanirande noon ɗum ɗon fof no wawi wonde facteur ji mais ala kulli alin mi wi dal ɓay on ɗon ko ambassadeur himo foti ndaarude o fota ndaarde ko welatama ko mais yo ndaaru ko fotata ko nafatama ko yo ndaaru ko honɗum kadi woni hara ko exemple e leydi makko par ce que ɗum ɗon fof si a ndaari ɗum caɗele boyi a natata woni mo addorɗa on woni noon mo jombana ɗon maintenant kadi e si mi ƴettini mi jaaboto e question sénégal par ce que heede sénégal ga himin wowi ɗum ay gila fuɗɗiɗen suɓande hoore men waliw acci heɓude
ka gila acciɗen fuɗɗinen on tigi wiya ko weluɗo lan on ƴettata darata mo jinnaɓe am ɓo nawe par ce que minen traverse min waɗi socio anthropologie min janggi ɗum gila sa larten gila ɗum fuɗɗi ɗoytade ɓe ɗuman maintenant noon kadi rewɓe ɓen mi woodi rewɓe goo a ittaɓe kamin addaɓe ga moƴƴinaɓe ha ɓe moƴƴa ɓe hollama noon joni kamɓe ko pari woni ɗuman mais est ce que ɗon kadi no Moustapha Dieng addugol debbo ma ɗo wonda e makko ça veut dire o dogama comme no wiɗa noon hara moƴƴini mo ha moƴƴi est ce que an a moƴƴina ɓeygu ma salɗa moƴƴinde hoore ma o wi moƴƴuɗo comme no moƴƴiri noon waɗi safa o yeeyi non par ce que min kadi mi sikki sa yeeƴi ƴettoyto goɗɗo addimo ko priorité par ce que hande ko an woni nen makko ko an woni ba makko an woni kaw makko ko an woni fo makko hiɗa foti mo wadde condition ji waɗama noon condition ha hewta niveau goɗɗon o fotama kadi hutade noon par ce que kala faalaɗo wonde kofo ne jaɓa wonde paɗal donc si yeeyi o jaɓanima yimɓe fof daari hakkude mum ɓe okkima mo a addimo ga o ala yiwde hay goto si wona an ko foɗɗa wadde ko waɗu si o jippoyi ka laawol on tuma noon maintenant kadi no woodi ko andana neɗɗo kala no foti ɗaɓɓude jinnajo hay sa acci mawɓe ma jine ala bemma yummama sino aɗo hayɓe wuura sa ari Sénégal ya ɗaɓɓu jinnaɓe ɓe wiyay mo bakika ka tiiɗi puusay ko teddi kono sa bakaki ka teddi a welay puusude fi honɗum ɗaɓɓen yimɓe ɓe andanɗa ɓe wawa yewtude hakkude ɗumani par ce que maw ko ɓe wiyay toujours jolfo wiyay matna bawi cim rew donc jinnaɓe ɓen mawɓe ɓe andanɗa ɓe wawa yewtude nde wonde par ce que hande a yi dewgal suka ko comme yiite andi si a huɓɓini law yite nge yahde no ɓurta yewde leyɗe ɗen yite ngen roccay ɗum si leɗɗe ɗen pottitoto donc il faut noon heɓa ɓe andanɗa ɓe ɓeydita e leɗɗe ɗen ɓe rendina voilà musique ko mom ko rendingo ɓe ɓuura rendinde hara yite nge wawa huɓɓude dewgal ngal ɓuura darade par ce que si wona ɗum adda e caɗele cenɗini par ce que kadi noon ala kulli alin neɗɗo kadi timma noon woni gorko woni debbo on ko fii debbo on timma gorko on timma ɓe ƴetti ɗiɗo ɓe bonidiri ɓe fii yoɓe wurdu gurdam welɗam si weeli ko kamɓe si metti ko kamɓe fii janggo par ce que résultat dewgal ko ɓiɗɗo on ɓiɗɗo barko ko ɗum waɗi mi winoma nane nde ɗoytuɗon suɓanede ko on tuma noon sa dartinike jon gande ɗoyti par ce que ɓawɗo hari no marsa noon maintenant noon andi yimɓe ɓen wiide aduna no évolue kono hande Touba ko jana le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest wakkutuji ɗin joyi change ko yimɓe ɓen wiide aduna no change ko yimɓe ɓen change aduna on changeade maintenant noon ko yimɓe ɓen si change aduna on ka amen to ɓawɗo hari wulatano kono ladde nden fof sappama wona Allah jippi soppi leɗɗe ko pantuɗa wona Allah jippi o fewɗo mi nani Guinée fuɗɗike wulde canɗi ɗin fof soppama hombo soppi ɗi wona Allah ko yimɓe ɓen donc yimɓe ɓe woni change de ndiyan Guinée hari ɓwawɗo ko avril mai ndiyan arayno joni ndiyan ɗan ko juin kono addi ɗum leɗɗe ɗen fof soppama ko yimɓe ɓen soppi donc yimɓe ɓe yoɓe accu wiide aduna on no change aduna on change ake ha hande leerji ɗin ko 24 heures musique e yi ali 25 heures ko aduna e yi ali 23 heures ha joni ko 24 heures fuseau horaire ji aduna ko wawi wonde wo ko 24 heures aduna donc yo yimɓe ɓen accu wiide aduna no change ko yimɓe ɓen change joni noon ko addi ɗum yimɓe ɓen acciti lawol ngol ɓooyi ko joni a yiyay ɗo Sénégal ɗo pullo fotama wata janggude alqur'ana huɓata hari ɓawo ɗo kala mo yiwɗa diallo si kamil udditama ɗo e wiyede minti sappo hara e huuɓi en acciti dina kan en acciti cosaan men on cosaan men ko honɗum sa iwino Guinée ari ga ɗaɓɓa e baba a ɗaɓɓa e nene ɓoynoɓe ga kala ko muusi ma si ɓeygu ma waɗima goɗɗum ya si modi ma waɗima goɗɗum ya min ha hande yumma halfinanoɓe yummaɓe hiɓe wuuri ɗum petite histoire hitande go min iwga 95 jinnaɓen fof no hota Guinée ɓe anda kon ɗum immini ɓe ɓen kayiraɓe noddinena han min jogui nayyi min jogui fof ɓe wi Ousmane par ce que yumman ko Ousmane wiyete yimɓe kamɓe o fen ɗo ko ɗon ɓe horoyi ɓe wi Ousmane hata yeeyu fof addumi marene sa yeehi kamen weeli mbiɗa wawi yewde mi nuldane so weelo yaali sa arti a tawa a heɓay ko fuɗɗitora te Allah waɗi ko noon ɓe haalti ko ɓen soran halfinno nena Sénégal kala ko feƴƴata ka amin ko ɓen min andi hande soro min fayi min mi anda soran jibinɗo yumma ngo ɓe soran kono ko alaji Amadou ɓen mbiɗo toranaɓe gurdam juttuɗan e cellal donc pour yurgol ma famille dewgal wona worɓe ɓen ɗiɗo wona debbo e gorko on il faut ɓe heɓa waɗoɓe ɓe encadré ɓe wallitoɓe kamɓe kadi noon ɓe anda hande aduna o hay si waɗi yimɓe ɓe waɗi évolue aduna o waɗali évolue
passande au téléphone ɗo waɗa mais téléphone iɗen foti mo utiliser dans le bon sens aɗa utiliser mo ko anndanɗa bonnana en voilà. Ok, Moustapha Dieng simi nani ko haalɗa ko parce que témon ko deux versions mi joni mais c'est ko même témon jommuɗo Guinée addori on e wonɗo ɗo liggi nuli ɓe jombani mo mais exemple a wowli réponse fi jombanteɗo Guinée on haramo ga parce que parfois ɓe innayi ko mawɓe ɓen woni suɓanaki ɓe ko weltaɓe ko ɗum waɗi si ɓe wata respecté rewɓe maɓɓe est ce que a faami mais ko wiiɗa kon bi accuɗen jaɓande mawɓe men ɓen wondude koɓe jombani en kon ko on sumati wayɗen heɓde ko laaɓi presque joni kala mo yiɗa ko probléme ɗa ça veut dire en respecta mawɓe ɓen to te kamɓe no ɓe ƴamiranta en noon sa nuli toon hina jiyo on d' abord ɓe ƴamata ko pati makko pati makko e soro makko taw ɓe atto wolde fi mum si ɓe ara noon e nene makko e baba makko donc ɓe wiya noon so tawi woni kanko o wayi no nene makko e baba makko wayi o wayi no pati makko e soro makko wayi haray ko neɗɗo moƴƴo Didier Bouba komi falno ɓeydude déjà ɗon ko suɓanteɓe ɓen kadi a fotaka suɓanede mo a yiya déjà donc ko erreur ji goɗɗi sa lartinke law bien vrai par ce que min komi remewo ɓe wiyay sa falama soñude ko moƴƴi a daara leydi moƴƴi awoya ɗon par ce que a jombi ko fiya jibi hen ɓiɓɓe kelɗuɓe donc tarik on no waɗi solo no woodi woɓɓe famille ji ɗin hiɗen andi haray ɓe jooɗoto e dewgal par ce que min miɗo manditi nenan no tampinano ko amen to ɓe wiyayno ɓe toujours ko kamɓe jippinta jomba fiyon no par ce que min kamɓe Allah ɗumani ɓe meeɗa seerude ɓe ay seeruɗo wawata addide jimba so addi jomba to o seeroye donc mo meeɗa seerude ko noon ɓe ƴawrata ɓe daara nenen ɓe daara famille on fof mais malgré ça il fallait d' abord no yiya ɓe anday oɗo koye oɗo famille tawa oɗo nde wonde ɓe wiya ko andi ko enen pullo fouta sona ɗum pullo jeeri sona ɗum tukulor ɓe wiya himo ɓanimo lincung gila law donc himo andunomo payko min miɗo maniti jajirawo an attiɗo mo ƴettude on ko surga amen ɓe toñat ɓe ko oɗo jombayno ma te kono on yeehi leyɗe après ɓe noddimo ɓe jommani mo yeehi te ɓe wonduno donc même si après heɓno probléme ɓe wonduno donc woɓɓe men ɓe daara e on cosan ɗon mais min kadi noon mi d' accord al ɓe jombanamama meeɗa yewde mais ɗa andi probléme uji ɗin honto woni Moustapha Dieng fewde ko wonɗa ɗo ni hiɗa jiidi hiɗa jogui ɓiɓɓe ma min aussi goɗɗo go kadi aussi pullo Fouta wi nene ƴakkata ko haaɗi tuttana ɓiɗɗo a faami ka hande si tawi Moustapha e desdi pour yo ɓiɗɗo mum on jombu d' ailleurs komi wolanma aranum ko bala hiɗa ƴama jiwon a yiyay mo goyi ka yiyatamo ɗon mais bala hiɗa wola fi jiwon a daara taw ko kanko woni hombo kanko woni hombo on anda nene makko ko ni sifori baye makko ko ni sifori pati makko ko ni sifori soro makko ko ni sifori ça veut dire si tawi nene makko ko neaniɗo baye mum ko respect ɗum ɓeygu mum pati makko aussi ko noon yaari hakkude mum e moodi mum donc hiɗa mari espoir yakar oui hiɗa mari espoir oɗo si tawi woni mi jombanimo ɓiɗɗo an on no gasa so wayno ɓeeɗa way noon ɓe feppa voilà andi noon joni noon kadi min miɗo yi goɗɗi par ce que min déjà nami mi wiyata wonami bon exemple par ce que min mi ƴamali ka famille hono kadi mi wonno donc mi ƴawali ka famille an par ce que no woodi exception ji ɗon andi tubaka noon no janna no woya l' exception ne confirme par la règle a yiyayno woɓɓe kadi ɓe daarira noon ɓe adda hara ko ɓe ɓurtama tampinde sa ƴamoye jomba sa ƴamoye jannono sah woɓɓe ya ƴettoya janano addamo ko on janano ɓurtama respectude an debbo gorko on ko on janano ɓurta respectude jinnaɓe ma ɓe sa ɗum mi yi ɗum mi yi woɓɓe hara ko musidɓe ma tigui tigui hara ko kawiraɓe ma ya jomboya ɗum on ara ƴetta hay o ɓuura tampinde nena ma mais ɗum noon ko exception ji maintenant noon kadi dewgal ko Allah haɓɓata ɗum enen fof koyen julɓe tout kon fe yo neɗɗo on ɗo e natude dal ko piiji ɗiɗi noon mi anda tati wigo ko daarete sa ɗaɓɓa e debbo a daaray sa immike e lawol a daaray sa siñca e galle a daaray ɗiɗo mi yuɓman haalnay no lande pour dire que kadi par ce que ɓay koye yewtere wonde ɓe wiya noon haala mawɗo kadi niɓɓay toon kono walata carrément maintenant yon tigui daaru si tawi no heeni naata si henaki en kadi andara henaki mais tout kon fe yimɓeɓe yo andu dal yo neɗɗo yo daaru ko nafata mo hata o daaru ko welata mo
parce que min chaque fois konngol nena haalde te chaque fois si mi waɗi ɗo mi yiyay par ce que gurna no raɓɓiɗande nde anndanɗa piiji goo jara ɗum ɗo te kadi ñakkinore noon huuɓata si goɗɗo famille ñakkinore naati e famille duuɓi temedere hana ñakkinorde no wuuri kono sa waɗi moƴƴere ɗo e widde hitande haray majji carrément te ñakkinore no mayata toujours ɓe wiyay ko soro makko ko pati makko e waɗuno ɗum sona ko bam makko waɗno kono sa waɗi ɗo ko moƴƴi seeɗa tum ɓe yejjitino ko min de ben an waɗuno ɗum ɗo ko moƴƴi ɓe ok ɓe yejjitino kono si a waɗi ñakkinore jokkete ha taniraɓe ok Moustapha Dieng langandi neɓata premier partie men ɗo gasa kono mi lantoma hande siɗa conseil de ni rewɓe walla ni sukaɓe précéɗo émission men ko sukaɓe sukaɓe waɗoɓe ɗum ɓe hande siɗa wolande ɓe koɓe duwa wadde par rapport e ƴettugol ɓeygu mum adda mum iya goɗɗo akkita ɓeygu mum o yaha honɗum e conseil jontamo déjà Allah no waɗi koye lewru korka wonɗen lewru ndu andan ko lewru teddu ndu koye julɓe comme no mi haaliranma nane neɗɗo on yo waɗu introspection yo ndaaru hoore makko yo kono ɗo mi anda ko no mi utilisat mo mais quoi no wawi wonirde fof dal yo accu hakkil ko neɗɗo yo accu hakkil ko no woodi ka o iwri yo accu hakkil no woodi leydi ndi o iwri te ko kanko daranini ɗo himo wawi nde addande ñakko himo wawi addande ko foti joni miɗo addora mawɗo ko momi lawol ngol ko neɗɗo goto mi hewti to mi landimo e dow dan cité on mi addore jaka hay o golli ka amen compento o wiyala Moustapha min si yimɓeɓe no ɗaɓɓude mbuuɗi miɗo ɗaɓɓude yimɓeɓe donc hande ɓen sukaɓe yoɓe accu hakkil ala ko huɓata te siko sago men sa enen fof en hotoye kamen carrément en hotoya toon jooɗoɗen e sonnaɓe men wonen takko jinnaɓe men donc ala ko huɓata noon siko jawdi aduna hay goto naɓorta ka berɗe galle naɓorta puus na ɓorta e fus koye leydi janederi wonɗa ko daarogal on tigui foti wonde hiɗa ka place ma hiɗa femba hiɗa jogui puus ma hiɗa jogui ka place ma ya accu hakkil hiɗa acci woɓɓe ɓaawo ko a daarogal yimɓe ɓe daarete ɗo te kawtal ngal no ɗo ɓe hoɗi duɗaɓe musidɓe maɓe kala aduna on no fanɗe fanɗande hande e ɗi réseau kala ko waɗa feƴƴa donc dal yoɓe jaggu sonnaɓe maɓɓe ɓen kadi yo respecte modi maɓɓe si tawi komo addorɗa hoorema si tawi komo addanaɗa si tawi ko janano kadi sa par ce que dewgal ɓe way koye aras haɓɓete ko Allah inna tan ko Allah hinni kadi dewgal wawata iwde mais ala kulle alin yen foti a yiya yimɓe ɗino no wondi ha ɓe seeda ɓe ɓiira weldude fewno ɓe wonduno ɗum heɗa yiya ɗum par ce que fewno ɓe wondi Allah hoddirino par ce que dewgal no dagani kono seedugol kadi no dagani si tawi ɓe wondi ha andi wawata wonde kadi on tigui no wawi accude mais ala kulle ani yoɓe andu dal koyen ambassadeur ɓe koyen pullo fouta surtout no enen pullo fouta ene waɗi hiɗe waɗi weeha dunko ko jolfo ɓe wiyata kala koto yaw polga surtout fof yettinama Diallo hay ñande komi yalta ɗo tun goɗɗo yola yaw polga de mane ko a bahna hay mi addananimo co mi konti donc vraiment ko ɗum mi falno yewtude yen andu kadi koyen suka ala ko feƴƴata nenan no wiyayno andi min komi harit nenan te kamɓe kadi no wayi wasi ɓe andi debbo toujours ko babam ɓo tayidde ɓe yila Moustapha sa yi patima a sikkay soroma haw kono jawdi alors que no foɗɗa ni soroma heɓuno ɗin duuɓi no foɗɗa ni patima heɓuno ɗin duuɓi donc ala ko feƴƴata ok ko noon tigui woniri musidɓe wonɓe darde Diama TV min salmini on mi lande kesiɗo e jaam meɗen e Diallo mi wodan noon émission la Guinée ke en heɓaymo chaque samedi et chaque mercredi donc hande ɗon andi invité men on ko Moustapha Dieng ɗen feƴƴi e première partie fi enen o jeunesse ɓe andanɗa hoorema jomba e adda ɗo accita ɓeygu mum jokka debbo goɗɗo go walla mawɓe jombane ɓe addanama ɗo kadi la même chose inna mawɓe ko jomba ma ko labaka ko komojo accitamo jokka goɗɗo go Dieng mi ɓeydi tan pourtant noon mi winduno hen théâtre goto 2005 mi andi hari 2004 2005 miɗo yawno stage Kébémer fewdo men janggata mi yi concours goto planète jeune ɓe wi yo goɗɗo windu histoire affaire ɗumani sida mi miiji comme oɗuma mi andano sa e landotalan o yaw jomboyi Guinée o addi ko boutique o jogui on ɗon noon debbo on yeyino fijoya ha heɓoyi ñaw on ari joni mum on ɗumani mi gagniki hen prix mais malheureusement ɓay har mi alano téléphone ko ni mi perdiri prix on par ce que ɗuman ko Burkina Faso waɗano tirage on mi yalti premier
ko 700 000 CFA mi heɓayno mais hari ka ɗumani mi waɗali téléphone mi waɗali haydara on andi noon 2005 wona hande monsieur Dieng goto himo janna anglais monsieur Dieng Allah yinnomo yaafoma o feƴƴinino min fotti bac Foundiougne kisan o fiililan o yila Moustapha Dieng félicitation wimo monsieur ko honɗum heewi o yila mi nani indema ka radio hiɓe waɗama félicité a gagné ke prix mi anda affaire sida heɗa windi ɗumani théâtre wimi non min ko hande goo mi nani ɗo miɗo andi noon mi windino mi waɗi ka lettre mi posti mi haari tuma komi étudiant mi ala téléphone mi ala hay komi waɗira photocopie on pièce théâtre miɗo windimo ni andi bindol mom si yeehi ko ni mi perdiri te ko situation on tigi ko wonɗa yewto ɗo te ɗum ko 2005 mi windi ɗum hari miɗo Kébémer ka wiyete saare wiyetende jokkol hakkude Kébémer e Lompoul sur Mer miɗo waali ni jemma miɗo lira rek mi waɗi scénario mais malheureusement ko ni mi perdiri on prix alhamdulillah ko tawi arke woni ala tan ko ɗum no waɗi sina ɗum no ga gagnoto noon henduɗamo Moustapha Dieng mayi ka deuxième partie de yunoɗen ka fi sukaɓe men ɓen ɗa andi moƴƴuɗo koye moƴƴuɗo woni bonɗo koye nder bonɗo woni joni mi faala e yiltito Laguiné fewnɗo hino niɓɓiti politique men on hino no ɓawli est ce que a faami an ko honno yirɗa politique guinéen on d'accord Didier ko weltagol kadi pour argono par ce que ɗum ɓurɗen yewtugol no mi hande mi weltike par ce a waɗi ha mi yaltini hedde komi janggi seeɗa par ce ari wowa boyi e émission Pular Guinée noon andi mi ɓooyimi haalande déjà Guinée pour régler question il faut Guinée changer inde nden inde Guinée il faut changer mi weɗi ɗum haalde sa ƴetti Burkina Faso wona Burkina Faso wiyeteno ko Haute Volta sa ƴetti Benin wona Benin wiyeteno sa ƴetti République Centre Afrique ko Lubangue Chari wiyeteno hay France inna ko France no France ko Gaulle wiyeteno ah bon la Gaulle France wona premier inde maɓɓe wona France ɗum ɓe nana ɓe wiyano anciens Gaulois ko ɗum ɓe janno ɓe araynoɗo ɓe janna ɓe cosani men ko ce sont les Gaulois donc no woodi leyɗe boyi waɗɗo évoluer par ce que no woodi illégaux ko ɗon won il faut yimɓe ɓe waɗa change tigui change pas mino inde Guinée changete drapeau Guinée changete par ce que sa ƴetti Guinée drapeau maɓɓe ko rouge atti si vert jaune ari vert sakkiti Sénégal ko vert jaune rouge donc espoir on ko ɗuman si yaha ɗum mi haali ɗum émission a ɓoyi Guinée noon malheureusement ko 50 jokki en ha hande ko le cas gila Sékou Touré voti non ko ɗum jokki en hande mais min mi raɓɓindina e seeɗa pour wiugol hande ɗo Guinée la première fois Guinée heɓi coup d'état le 5 septembre par ce que 84 wonano coup d'état par ce que président on maayi militaire ɓen yehi hucci laamu 2008 2009 président Conté maayi Dadis yehi hucci laamu ko la première fois Guinée heɓi coup d'état ko wowno kon fof ɗum wonano coup d'état première fois te si a manitike ɗum ñande haritijo ngol wi Moustapha fi wonɗo an sa haali wimi min yimɓe ɓe no foti accude hakkille gandal wona ko suuɗi enen fof weltino 84 84 yiiɗen no yaari ɓurorno sa seeɗa en ari 2008 2009 fof welti finalement ko welta kon juutali joni an 84 weltare nden juutali 2008 2009 weltare nden juutali wiya ko 2021 weltare nden juutata wawata wonde pour holɗum ayi cofum si toƴƴinama wonay ko dontori kon si fiɗɗike toon a anday c'est au premier battement des ailes qu'on reconnaît le poussin qui deviendra coq min mi dartindi ɓe miɗo andi yahata fof no weltino ko hunde wotere mi weltino kono mi anduno juutata ko ɓay hari Guinée ko kaso o udditi kaso ngon ko ɗum ɗon tun kono miɗo fellutuno intention jiɗi no moƴƴi kono programme o yahatana par ce que no woodi lobby ji wonnoɓe ɗo 58 ha hande Fassini Touré 84 ha hande ko kamɓe jogui laamu ngu ɓen no wawata wonde takko goɗɗo o organise ko laaɓi Guinée wawata wonde no woodi wonɓe tappi dans l'ombre ɓe maayay kono pullo laamotako si wona ɗum Guino développata par ce que mi wiyata pullo par ce que sa wi pullo ko fiyare komi pullo si tawi développement Guinée koye pullo rewata yo pullo laaw si tawi développement Guinée rewta e pullo yo rew e ko développe o par ce que wona ɗo jingal ngol goɗɗo addi en ɗo donc Guinée ko particulier kala waɗɗo analyse Guinée yanayi peut être sauf min hay Cheikh Yérim Seck ɓurɗolan andude Guinée ɓeygu makko arana makko ko Guinée ko Cheikh Yérim Seck andi Guinée ko hay min no woodi ɗuɗo ɓeɗo anda ɗum to kono a yi o fanki
ala ko waccali ɗo colonel Doumbouya kono hande o fanki hay o wi joni o halta télé donc Guinée il faut honode retransfert ko ɓiyata ndeppu kon ndeppu national mi yi ɗum ɗo wona kono wona ndeppu national wona transition waɗata ɗum oɗo ari o tawi lanɗo forsi jooɗi tigi o jippinimo himo ko mission goto e pat o jogui ko transition mi ari mi tawi leydi nin ɓeɗo ɗumani mi jippini président o miɗo ɗo nder duuɓi ɗiɗi hitande lebbi jeego sona ɗum duuɓi mi organise transition population Guinée joƴƴina civil jo o golla leydi ndi si o jooɗike o golli o waɗi renouvelé si o jooɗake o itte comme au Sénégal mais ko woni ko feƴƴi Guinée kon kala ka rewruɗa a yiyata dambugal fof no niɓɓiti mais est ce que sikkuɗa o coup d'état mo Doumbouya waɗi ko coup d'état noon walla ko dole ko waylitaɗo non quand même ko coup d'état par ce que Doumbouya si o jaggano Alpha Condé dimanche tenen ko kanko jaggueteno ah bon par ce que ɓe waɗu réunion vendredi janen ɓe jaggaymo e tenen kanko jaggi Alpha Condé dimanche sa mom ko coup d'état wax dëgg yalla hay si ojoji ɗumani fof ko coup d'état waɗi donc wona ko waylita te yahay des morts a wawata wadde ko wiya koko waylita ƴetta garde rapproché ma fof Alpha Condé wiya yoɓe herƴe donc ɗum ɗon mom ko coup d'état laaɓuɗo waɗi mais o ƴetti lawol ngol seeɗa tun o waɗi bifirgue donc joni lawol ngo ko ƴettuno fuɗɗiyade seeɗa ka fuɗɗi ɓoylade ɗon sikkuɗa ko ɓeɓe wiɗano ɗo depuis 58 ko ɓen foof ko ɓen e ɓiɓɓe maɓɓe hande sa ƴetti fewdo ari fewdo sakkitiɓe jogade wonde joguiɓe laamu tigui tigui e honnode Alpha Condé ko ɓen waɗuno coup d'état Jara Traoré 84 ha waɗi perte o herƴiɓe ɓe foof Lansana Conté ɓe herƴunoɓen ko ɓiɓɓe makko ɓe ɓen sakkiti laamade avec Alpha Condé Namori Traoré ɓen makko ko to wonno Damantan Camara ko ɓen makko ko to wonno ko ɓen e Jara Traoré waɗuduno coup d'état on rati Lansana hendi ɓe herƴiɓe ko ɓiɓɓe maɓɓe no wawi joɗade de waɗa ka moƴƴi kamen wata wonde donc hande noon malheureusement ɓe fotnoɓe darade ha rewta e lawol ɓen kadi ɓe fosi o FNDC Guinée ko tout sauf FNDC joni ala sens Front National honto constitution hombo on wi on défenda constitution ha oya jooɗike on wi on waɗa défendre constitution ha goɗɗo waɗi coup d'état hande Guinée ala constitution donc hande société civile on ko inde wonde ɓe fotno ɗaɓɓude kono hande FNDC ala par ce que on FNDC sa miɗa wawi widde ko kamɓe waɗi complice e Alpha Condé ha o feƴƴi en 2020 par ce que FNDC si jokkuno candidat anat on min mi wiyata cellude national mi wiyata UFDG mais si ɓe jokkuno candidat anat on ko Alpha waɗi kon feƴƴatano par ce que mo andi o gagnaki élection ji ɗi donc kamɓe e hoore maɓɓe koɓe complice hande noon coup d'état waɗama ala constitution honɗo joƴƴini FNDC ala sens Front National Défense de la Constitution Guinée y a pas de constitution depuis le 5 septembre donc ko honno ɓe wawi waɗirde ɗum donc hande noon e terme d'analyse ha joni Guinéen ɓe no ronku heɓude ko ɓe heɓuno 2007 avec Lansana Conté ko politique ton yaltinta Guinée hande si miɗo jogui rapport goto hollirɗo courant ndiyan internet laawi Afrique de l'Ouest a foof ko Guinée woni ndaare dernier si a daari ko e yimɓe temedere ko jello heɓata ndiyan ko yoni ko Guinée woni dernier si a daari ñande nenan no yeehi Guinée si ɓe waɗanaylan audio koye pellum ɓe ƴawoyta ɓe waɗanala audio ɓe seppa ɓe wadda kilo leydi ɓe waɗa yo audio ɓeya miɗo waɗandema audio min humpude sona mi téléphone si ɓe hendaki ɓe waɗa audio e l'école kan haalaka par ce que santé kan haalaka bien vrai santé on si a ƴetti heede ko ɓiyata ñabbuli surveillance épidémiologique o fewndo ɗo ko kamɓe woni yesso Afrique de l'Ouest par ce que matériel ji ɗi Guinée ɓe avec Ebola ɗin hay Sénégal alaɗi o fewndo ɗo mais non en terme de maillage national Guinéen ɓe jelo arto ñawdo ɗo ko wata tourisme sanitaire ɓiɓɓe Guinée jelo immoto ara nata l'école ji Sénégal ɗo no jangga ko wata donc ɗin te ko ɗum ɗon noon nawrata leydi yesso wona lawol wona ndiyam wona courant wona internet wona jande nin ɗon leydi konto ndiyata alors hara fowno toon ko ɓaawa ko inde nden kan haɗano toon inde no toon inde no toon c'est les politiques c'est politique on seerugol hande wona maaro wona nebban wona diwlin wona essence a meeɗi yiwde gila 2007 hande a meeɗa yiwde marché Guinée Conakry ɓeya ko fi mburu no ɓeyda fi carburant no ɓeyda sina goɗɗo ko politique to ko UFDG opposition wiya jippoɗe waɗe marché avec élection
ko ɗum waɗi yahata alors que au Sénégal e yiiɗo les émettes de l' électricité hara ko imam ɓe wonno yeeso ko ɓen ittiɗo Ablaye Wade ko ɓen imam Youssoufa henno ko ɓen ittunoɗo Ablaye Wade par ce que ɗin émettes ji addi 23 juin ɗo e heɓde 23 juin hari ko affaire courant on en heɓatano courant mais si courant yeehi enen ɗo en gollatano hande si a yeehi no Konakri ko combien de temps ɓe heɓata courant bien vrai waɗi évolution hay si waɗi évolution wona fof heeɓi ɗo Sénégal ɗo a yaha ɗo hay cawo fulawa min président jooɗi ɗon min wonta kono mbiɗo felliti himo gollude mi yii cawoyi hara ko cuuɗi ɗiɗi woni toon courant no waɗa toon cuuroyi ɗiɗoyi feƴƴa ɓe jippina toon fil courant fil won no iwi Dakar ɗo ha hewta e Tambacounda cayi kami jibina fulawaji courant no toon ha glace ko 1000 francs yeeyata no lewru korka hande ɓe sodata glace si wona ɗum ko 100 francs 200 bien vrai noon no heddi par ce que hay Allah jonnali fof sakantuma noon président wawi kono noon enen hay en départ ali toujours oton si ɗumande ko arrière. Ok, Moustapha Dieng miɗo faala en artu fika politicien ɓe guinéen ɓen fondu mi faala wiide wonno IFDG e ko wayta noon hande fof ko troto si élection yama ko yo IFDG yoɓe gaño woni président Cellou Dalein yo gaño o wona président donc hande ɗo e ɓaawo Cellou Dalein opposant ɓe heddiɓe fulɓe Fouta ɓen walla opposant ɓe guinéen ɓen e ɓaawo Cellou Dalein kombo yiiɗa kadi marɗa tanƴinade no mari espoir e nder la Guinée. Déjà ɗo mi arde toon andi Guinée ko tampini kadi hiɓe hirindiri parce que Sidia je vais le dire himo hiri Cellou fiyon ɗum par ce que Sidia waɗi ha Cellou kadi anda ko février 96 nde coup d'état on feƴƴi lansana konde addoyi Sidia waɗimo premier ministre ɓe naadi Cellou ministre o golli aduna fof yiwmo hakkude ɗum noon o ɓuuri Sidia dardia Sidia jaɓata mukk ko wonimo ko yeeso ko pende lansana ko yahate ko 1 mai 2007 2008 o pooɗo ya adda waɗa premier ministre o golli ha hande hiɓe hiri Cellou maintenant noon question mi yejjiti saɗa sa arto hen seeɗa no min ni fewnɗo voilà mi andite joni peut être Guinée miɗo suiva seeɗa wiyeteɗo Aliou Ba ko musidɗo men il est très jeune par ce que haɗi ko Moutar wonno espoir Moustar haɗi ko espoir tigi kono yi no Moustar waɗi mi ronko famude kono noon sa yi ko gawal waɗi kon ɗeɗo waɗi ɗiɗo lebbi galle ɗe andanɗa ko toon ñamayno ɗo waloɗa toon wona ministre de l'habitat waɗa saabu ha ɗen galle leader ma liɓe donc hedditiɓen kan haalaka joni mais néanmoins il faut hande ɓe daari to on lutte noon ko il faut ɓe fuɗɗo ɗum lutte social mais si ɓe falama rewde ka politique rek ɓe wawata heɓude gain de cause Guinée hay fof tampinaɓe ko guerre des égaux ɗo l'an 2000 Ablaye Wade ko Paris jooɗi haɗi ɗaɓɓi duuɓi 26 ronki wi mi wallini Ablaye Bathily Amadou Dansokho e ƴetti yeyi ko wimo ar mi waɗata yeeso ɓay ko an yaade oya ɓe ƴetti mbuuɗi ɓe hayre hay o ala mbuuɗi ko ɗum addi marché bleu en 2000 ɓe itti oyɗo mi Guinée ɓay hay goto jaɓa wonde jaɓa goɗɗo wona o yeeso hay nayyi ɗin si wona ɗum baali ɗin si wona ɗum beyi ɗin no woodi wona ɗo yeeso te waɗowo politique fof Guinée si a yiiɗi IFDG a yiiɗali IFDG ko kamɓe woni premiére force politique wona fi komi Pulo Fouta te ɗum ɗo kadi miɗo weltani ANAT par ce que ANAT hande wona sellutu woni toon soropo guien ɓen fof no toon mais malheureusement ɗiya ténorji ɓe jaɓali wallitade Cellou ɓe jaɓali wallitade Guinée kan je veux dire ça par ce que hande changement Guinée développement Guinée il faut classe politique on waɗa hunde wotere ko ɗum waɗi oɗo respectaɓe sa yi hande président waɗa transition wiya waɗay hara bolidiraɓe ko fimo andi ɓe nanodira a yiyata lansana kirate Guinée toujours il est à Paris oya Sidia si haalama seeɗa ƴetta billet avion o yeehi Côte d'Ivoire Cellou kande wonde o ara ɗon min noon hunde wotere j'ai eu la chance hakkude juste nde élection ji ɗin feƴƴi mi ettinoa pour la première fois o noddilan téléphone par ce que Aliou Condé ko hariɗam mimo yo wat fewre men humpondre on fewdo mais malheureusement kadi a haalnaymo o waɗata himo wondi ɗo e collaborateur bi Cellou aray ɗo Dakar ko suite jonnete méridien ɗaɓɓoɓo laamu jippinayi hoore mum koko mi wiyata kon neɗɗo noon si a woni dow ha ɓurti si a woni avion wonɓe leyɓe an sikkay ko coloyi si a naadama e nder woynu no métre 50 si a sikkay asamano ka dow ɗumani il faut jippoɗa fippiɗa yimɓe ɓen ha ñande Allah watma lanɗo ñande wonɗa lanɗo ko agenda ma lanɗo waɗata wawata waɗoyde piiji goo kono si a ari ɗo Dakar ɗo a wi an ko méridien yata
numéro ma a yahata ka yimɓe a tampayte mi sikki ko feƴƴi Sénégal en 2020 meeɗa wadde ɗo Sénégal Gambie Guinée Bissau wiya hay goto votata hande ɓe waɓe nodda e assise national enen wona en Guinée si tawino koye Guinée kay en votayno en l'an 2020 joni ko honɗo ɓe nulirta ɗo mission ji ɓe aɗaɗo ko ɗum waɗi noon noon miɗo weltani mon frère Idi Bari mi yimo ñande men hawte plateau le fait que ɓe yeehi ɓe notoyi ko assise ji ɓe yaha toon ɓe wi ɓe haalni ɓe ko welataɓe ko par ce que politique chaise vide kadi wona politicien waɗata ɗum politique añata sa añi tum ɓe dafa e ɓawa ma ɓe ñama ha ɓe haara ñamuɗo haara mo reedu mo arayfo si wi piiriday mi sikki piiro ngon si jutti ko mo ala reedu ndu mo ñamali mo ɓurta tampude d' accord Aliou Ba woni mo waɗɗa espoir e mum vraiment si tawi woni feƴƴi e sellu ko honno yiɗɗa Aliou Ba wa Aliou Ba mi suivi intervention ji makko ko jeune par ce que hande kadi aduna o ko jeune ɓe ɓen fotimo gérude ɓe waɗe noon encadré si sellu heeɓi c'est bon si ko Aliou Ba il faut faire un très bon leader mais noon min toujours Guinée mom mi yahata hen ha mi woɗɗa sa noon ɗum ɗo kadi ko ɗumannire par ce que mi natata honɗo hande ha ɗumanna par ce que chaque fois a yiyay ko déception ko ɗum waɗi min analyse Dieng kadi je suis très prudente ka analyse Dieng e ko yeehi e Guinée par ce que a wawata famude kala ko yewtuɗa après ko contraire noon par ce que ala ko yimɓe ɓen kellanali ɗo Dumbuya waɗanimo guime ko hanke mi itti vidéo ka téléphone am mi anda hiccanki miɗon dara mi yi ɓe yimana Dumbuya j'ai enlevé par ce que kanko wiyaynoɗo ko justice wonta bousolon mais ko kanko woni wadde torpiller justice si a jooɗi ko a yeehi Bambey to ala ka yahali a wi min ko Jawri Rawlings woni idole an wiya min ko Amadou Toumani Touré woni ɗumani wiya ha hande an ko adduma ko mission mi haalne mission transition a ari a tawi a itti wonɗo ɗon a falama wurtude komi wurtata ko temps mi organise élection jarilan ko coup d'état ɗiɗi waɗi Ghana o waɗu coup d'état organise élection goɗɗo jooɗi o ya fuɗɗi ɓoylude o lappimo kadi o ittimo ko gila on tuma Ghana fuɗɗi fewude donc vraiment si ayi ko woni feƴƴude Guinée kon dal sifotako kono noon ko ɓay mi haali nane leggal ko ɓoyi ndiyam wo wontata noora ko Guinée sondu ko ndu woni dow fof ɓoy wo ɓoyndu jippoto e saldu saldu men noon ko Guinée donc analyse ma on Dumbuya a tañinaki déjan tum wawimo waɗinde ɗo transition gasa walla non Dumbuya kay min komi huuli ko so moytaki himo andi ko honɗum o waɗi himo soki ɗiɗo mi anda tato ɓe waɗi duno coup d'état ɓe himo soki en tato mi anda camarade o ko on no woni patron on tigi tigi sa ko woni chef des opérations si mayetene ko on mayayno Dumbuya wonano yesso ko kanko organisé fof kono wona kanko onno yesso ko ɓen o jaggi ɓen si ɓe yasino harayno te ɓooyi wo ɓooyi si transition juuti mi yaari transition juutuɗo hara waɗɗo coup d'état on tawtete transition mi yaali chaque fois waɗɗo coup d'état si transition juuti ɓe waraymo Thomas Sankara waraka Ibrahima Bare Maynesere waraka Malang Wonke waraka force si transition juuti rek waɗay frustration déjà kanko force spéciale mo jonnano o wi joni o waɗaymo réformé an joni jonneɗa puccu an gagnoroɗa ngon wiya joni ngon puccu ɗo moƴƴa ɗaɓɓay wongu go c'est comme Alpha Condé en 2010 fichier électoral joƴƴinoɗo mon o wi on fichier ɗo moƴƴa il faut changer fichier o donc si juuti rek ɓe waraymo maintenant noon miɗo yiwde lobby ji ɗi o warni wadde mi par réseau ji information ko cabinet Comara o woni préparude kamɓe ko cabinet Comara ɓe fala laamo ko ɗum ɓe fala éliminde sellu ko cabinet Comara ɓe woni préparé par ce que o woni no premier ministre au temps de Dadis ko on ɓe woni ɗumanduɗe ɓe dara ko honno ɓe élimina Dadis par ce que ɓe waɗi calcul ji ɗe ɓe fof élection déjà Alpha Condé meeɗa gañde élection wona 2010 wona 2015 2002 wona sellu noon gañota ko fewdo muusi hara hande o ronka gañade hande min nayi ɓe darde ɓe darno ka duuɓi ɓe andi duuɓi ɗin ɓe watamo éliminde par ce que duuɓi ɗin so ɓe accuno duuɓi ɗin constitution 90 on Alpha Condé laamotana ko 2010 par ce que constitution Guinée 2010 ɓe waɗno plafond ɓe kala heɓɗo duuɓi 90 wawata wonde candidat joni noon Kidiri Bangoura en de Alpha Lansana Conté maayi ɓe noddimo ɓe mawɗo maayi artu ɓe déplafoni ɓe itti plafond on ko fi ɗum Alpha Condé naati joni Alpha Condé naata wawa yewde 70 ans ɓe ara joni ɓe waɗay plafond fi élimingol sellu par ce que o heɓay 70 ans prochaine élection andi ɗon feƴƴata donc ɗum waɗi ɓe daara toutes les superficie pour ɓe éliminamo
Ok. Voilà. Ok, Moustapha Dieng, émission mengon presque ko lanni ngebi do 14 siki 23 men la 24 hande kono wawda wayrade wombe darde Diama TV e nder programme Diama TV. Et déjà comme wayno mido clôturer seda ko communauté internationale haysi be fewa parce que di Alpha Condé hay goto joddina mo Guinée sona CEDEAO kono non bay ko CEDEAO woni do il faut que be wawata accirde Guinée ni plus de 14 millions d'habitants ko yalte diaspora hay goto anda no foti leydi wayndi wa Guinée accire ni no bona ardo kala jiba yaha alors que Guinée rek no wawno jonnude Afrique de l'Ouest fo courant Guinée kan yobata si courant wada ma moji ko symbolique en yobata leyde ne fo en jonayno courant ndiyan kan halaka donc si a heɓi courant a heɓi ndiyan a heɓi laawi moƴƴi donc wona cellal wona te Allah kadi no okki Guinée hakkil bumejjin hitande o nawni ɓe premier médecin chef de mission ko docteur Abdourahmane Diallo naɓano Algérie pour o ndaara mo heede gandan kan haalatake Allah no okki en hakkil kono noon en ala plateau technique en ala donc communauté internationale fota accude Guinée ni ɗumana noɓe forciri Mali médiateur international noɓe forcirno honno CEDEAO forciri Gambie Guinée no fota désigné médiateur international pour ɓe haala par ce que Guinée tum wawata yawde si ɓe waɗama ɗe sanctionné seeɗa si ɓe uddi de joni oya heɓa probléme kanko e hoore makko ko population on immoyto carrément population immoyto donc vraiment yoɓe communauté international woni CEDEAO woni comme ONU ben foy be foti Union africaine be foti darade avec le cas de la Guinée surtout joni Union africaine ko président Sénégal woni hoore mum yo daro sur le cas de la Guinée ça en tant que ressortissant guinéen ɓiɗɗo Guinée mi waɗa profité ka antenne mon ɗo waɗamo interpellé fiɗum joni noon ko mi sakkito ko jarnugol ma jarnugol directeur en walla golloɓe Diama TV ɓen fof ɗum ɗon kadi komi ko weltare buy arogol ka plateau ɗo ko wowi ko radio ji ɗum aɗa yimɓe ɓe yiyatano Moustapha joni ɓe andi si goɗɗo fotti anda ko boni Moustapha Dieng ɗi initiative ɗi ɗon kadi no moƴƴi ça c'est de la création d'emploi ko ɗum wawi nawrude leydi yeeso par ce que neɗɗo kala ko boni mbaɗa directeur no wodi haysi ko neɗɗo goto ɗiɗo no gollude ɗo donc kamɓe kadi ɓe waɗane facilité sur les taxes ɓe facilité piiji buy hara entreprise maɓɓe yaha ha yaaja ɓe heɓa local hoore maɓɓe ko anndanɗa wonay comme un TFM si wona ɗum un 2STV miɗo weltori par ce que l'image vaut plus que la parole yimɓe ɓe nani anday te kadi disponibilité anno ɗo Allah waɗi mi artiri joni ga bien vrai noon miɗo yawde par ce que min noon komi laaɓi cenɗi ɗiɗi miɗo politique Sénégal miɗo waɗa analyse politique Guinée mi waɗata politique Guinée mi waɗay analyse politique mais noon Sénégal comme mi waɗay politique par ce que mi ɗi élection ji feƴƴi ɗo mi wonno candidat maire ko suti ɗo kon kadi komi candidat député mi faala yewde ka députation yo Allah moƴƴi voilà yo Allah moƴƴi ok ko noon tigi woniri musidɓe wonɓe darde Diama TV mi salmini on mi landike siɗon e Dieng ko enen e Moustapha Dieng wonno ko invité men hannde émission men o lanni ha e mercredi aroɗo inchallah e parti goɗɗo go on weltanama merci beaucoup.